Contestant number 47 is one of the two contestants who earned a pass to the bootcamp through the most popular votes. Congratulations, contestant number 47. Thank you very much, Martina. And the next contestant to move on to the next round of Miss Rwanda 2022 is number 44. Yes, hanyuma murabyumvise abakobwa babiri bamaze gutambuka kubera ko batowe n'abantu benshi ni nimero 47 ndetse na 44. Abo ni bande Asumuta? Nimero 47 yitwa Ruzinda na Keria, muje nimero 44 yitwa Nshuti Muhito Divina. Congratulations, contestant number 44. We are moving on to the bootcamp phase. Contestant number 44 is part of the girls who won the most popular vote and earned an automatic pass into the bootcamp phase. Congratulations, contestant number 44. abakobwa 18 muri 20 bagomba kwerekeza muri bootcamp. Nibo dusigaje kumenya muri abo bose bicaye iburyo, ibumoso ndetse imbere n'inyuma yanjye, hagiye kuvamo abandi 18 bagiye gusanga ababiri bari kuri stage mu cyiciro gikurikiyeho cya Miss Rwanda 2022. umukobwa wa gatatu muri 20 bagiye gukomeza ku cyiciro gikurikiyeho cya Miss Rwanda 2022 ni nimero 70. Nimero 70 ukomeje noneho bivuye muri bya bindi by'abatsinze batowe cyane yitwa Uwimanzi Vanessa. Congratulations, contestant number 70. You're moving on to the next round. umukobwa wundi ukurikiyeho winjiye muri bootcamp ya Miss Rwanda 2022. Numero 3. Congratulations, contestant number 3. You're moving on to the next round. You've earned your pass to the bootcamp phase. Congratulations. Umukobwa ubashije gukomeza mu bakobwa 20 bagomba kujya muri bootcamp nimero ya 3 akaba yitwa Bahari Ro. Ni icyemezo kitari cyoroshye kuba judges gutoranya abakobwa 20 muri 70 bagiye gukomeza ku cyiciro gikurikiyeho cya Miss Rwanda 2022. undi
umukobwa ubonye pass yo kwerekeza muri bootcamp ya Miss Rwanda 2022 ni nimero 69. undi mukobwa ubashije gukomereza muri bootcamp ni 69 akaba yitwa Uwimana Marlene. Contestant number 69, congratulations, you're moving on to the next round. Congratulations, contestant number 69. undi mukobwa ubonye pass yo kujya muri Miss Rwanda Bootcamp 2022 nimero 10. umukobwa ukomeje n'ufite nimero 10 yitwa Ikirezi Musoni Kevin, uyu nawe abonye itike yo gukomeza. A very warm congratulations to you, contestant number 10. You've earned your pass to the bootcamp phase. Congratulations. And the next contestant to move on in hopes of becoming Miss Rwanda 2022 is contestant number 38. hanyuma turacyakomeje. umukobwa wundi ubonye itike ni nimero 38 yitwa Mutabazi Isingizwe Sabine. Japeti, aho byifashe bite? uko bari kugenda bamagara abakobwa byifashe bite? Japeti, Hello? uko bari kugenda bamagara abakobwa urabona byifashe bite mu by'ukuri? hari ibyishimo bikomeye cyane cyane ku bantu barimo kubona aho baje gushyigikira barimo guhabwa amapasi bakomeje muri bootcamp. Yego, hama tubanze twumva indi nimero ikurikiyeho. The next contestant to get a pass and is moving on to the next round of Miss Rwanda 2022 is contestant number 23. undi mukobwa nawe ubonye pass yitwa Kalila Leila Franka, akaba rero ari nimero 23 imuhesheje pass yo kujya muri bootcamp. Bimeze bite Japeti? Ano mama we yarasaza arasimbutse abanyamakuru bakamwegeza bakamera ari mu mama batunga abana ifotokiza cyane. Yego, ndetse n'abandi bantu bari baje kumushyigikira bose bahise basimbukira rimwe n'ibintu bimeze byashyushye cyane hano byashyushye. Reka twumve ukurikiyeho. umukobwa wa 9 muri 20 agiye gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho cy'irushanwa rya Miss Rwanda 2022. nimero 67. undi mukobwa uhawe itike yo gukomereza muri bootcamp yitwa Uwikuzo Marie Margaret, akaba Marie Magnificat. Akaba ahawe rero indi tike ya umukobwa wa 9 uhawe itike kujya muri bootcamp. Japeti, we byifashe bite bamuhamagaye? ahangaha ni ibyishimo nimero 25. 25 ninde Asumta? umukobwa
2025 yitwa Kayumba Darina akaba ari nabonye indi tike. Japeti The next contestant to get a pass is contestant number 55. Undi mukobwa uhawe pase afite nimero 55 akaba yitwa umurerwa bahenda Arlette Amanda. Japeti umwanya n'uwawe bimeze bite? hafi kiriya cya kabiri cy'abantu nk'iyo nimero yambaye 55 abarenga 20 bari bakambaye imipira iriho ifoto y'uyu mukobwa nimero 55 bose bashobora kwimbuka berekana ifoto bambaye mu gatuza y'uyu mukobwa ni umunezero aho ngaho udasanzwe. Ni umunezero, reka twumve ukurikiyeho. Undi mukobwa ubonye pass yo gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho cya Miss Rwanda 2022. Ni nimero 26. Undi mukobwa nawe ubonye pase nimero 26 akaba yitwa Kazeneza Marie Merci. Japeti umwanya n'uwawe nanone. uyu mwana w'umukobwa hano hari abantu batandukanye abamama abakiri batandukanye n'abantu bose n'urwacu abo bantu nabo basimbukiye hejuru bishimira uyu mukobwa abantu baramuzi abantu bamuzi baramuzi mu nzu ifasha abahanzi y'ishusho ifotora abantu barakugira ngo ifite urabona ariko yoboke nawe kumwidagaduro twerekana ko ashyigikiye nawe dufite abantu benshi cyane barimo bashyigikiye yoboke nawe usimbukira hejuru bishimira ko rero Reka twumve Yo kwerekeza ukurikira. muri bootcamp ya Miss Rwanda 2022. Nimero 56. Undi mukobwa nawe ubonye pase nimero 56 akaba yitwa Umuhoza Emma Pascaline. Japeti Emma Pascaline we byakiriwe bite kuba akomeje? Japeti uratwumva? kuko uwitwa Rwarutabura yasimbutse zavuvuza no barasifuza byagiye ibintu byasoza ngaha nabo barasimbutse cyane umukobwa nawe afite amafaranga ariko menshi cyane y'ifoto ye bose bahita bazamura hejuru ni umunezero gusa. Ni umunezero, reka twumve ukurikiye. And the next contestant to move on in hopes for becoming Miss Rwanda 2022 is contestant number 27. Undi mukobwa nawe ubonye pase afite kode ya 27 akaba yitwa Keza Mauritia. Japeti Keza we bigenze bite bamuhamagaye? sare yose ihindutse ifuro gusa abantu basamuye amarikeri barapfundura birasimbuka mu kirere bose barimo guserebura uyu mukobwa bahise bafatana ku rutugu barazamuka babyina kambucerenge ni ibintu aha ngaha bimaze gufata urundi rwego basimbutse ari benshi bafanye ku rutugu twishimira ko Urakoze cyane, reka twumve n'ukurikiyeho none, reka twumve undi ukurikiyeho. Undi mukobwa ubonye pass ndetse ugiye kwerekeza muri bootcamp ya Miss Rwanda 2022 ni nimero 48. Undi mukobwa nawe ubonye amahirwe yo gukomereza muri bootcamp afite nimero 48 akaba yitwa Saro Amanda. Saro Amanda we bigenze bite Japeti?
ahangaha ibintu byamaze gufata indi ntera kuko noneho hahise haguruka hafi igihande cyose gisimbuka bose bishimira ko uno mukobwa abonye pasi agakomeza banagaragaza ko igikumbuye cyane mu matora ejo bundi mu byari byashyizwe hanze umukobwa nimero rero nimero yayitaye 48 yego akaba yishimiwe n'abantu cyane nawe ahangaha rero iyo ngendo abakobwa 20 tugomba kubona muri iri joro bagiye gukomeza muri gutuka reka twumve undi ukurikiraho. We so far have 15 ladies that are going on to the next round of Miss Rwanda 2022, and we have 5 more to go to complete the 20 that will be on the next round of the Miss Rwanda 2022 competition. The next contestant to win a spot in the bootcamp phase of Miss Rwanda 2022 is contestant number 28. undi mukobwa nawe ukomeje nimero 28 akaba yitwa Keza Melissa. Jafet uri kutwumva mu download bimeze bite? intebe mu kirere intebe zose ziri hejuru barimo baraserebura bishimira uyu mukobwa Melissa ko abonye pasi kujya mu bakobwa makumyabiri agomba kujya muri boot camp. urabona ko haza abantu benshi baje gushyigikira n'umwana w'umukobwa eko byanafite byamaze gufata ubwoko bw'abantu bose bo barasimbukira hejuru bishimira umukobwa umaze kubona pasi yo kujya mu bakobwa makumyabiri azajya muri boot camp. reka twumve ukurikiyeho. Very well, congratulations to you, contestant number 28. You've earned your pass to the book and phase. Congratulations. undi mukobwa ubonye pasi yo kwerekeza muri bootcamp ya Miss Rwanda 2022 nimero 43. undi mukobwa nawe ubonye pasi nimero 43 akaba yitwa Nkusi Linda. ni ubwa kabiri agarutse. yego Nkusi Linda ahamagawe mu gihe hasigaye abakobwa batatu, ubwo hari hasigaye bane ubu hasigaye batatu. bimeze bite Jafeti? uyu mukobwa turamwita nk'ikipe imaze kumenya irushanwa kubera ko si ubwa mbere aje muri Miss Rwanda arongeye rero yigarura imiti n'abantu benshi ahangaha barasimbutse ari benshi bishimira mu ikanzu nziza cyane y'umuhondo na nimero 43 bishimira ko bigiye kubona pasi yo kujya mu bakobwa 20 bose ubona ko bamwishimiye cyane ku rwego rwo hejuru. akaba yigiye imbere yari yegereye bagenzi n'abandi nabo barimo kuza imbere ahangaha babonye bari bwo gutsindira kuza muri boot camp kuko abakobwa 20. yego reka twumve ukurikiraho twihuta cyane. And the next contestant to move ahead in hopes for becoming Miss Rwanda 2022 is contestant number 37. nimero 67 niyo ikomereje muri bootcamp yitwa Muringa Jessica. Muringa Jessica ahamagawe habura batatu hasigaye babiri. byifashe bite Jafeti? ahangaha hari abamwe mu bakobwa bagiye bitabira Miss Rwanda mu minsi yashize bari bari ahangaha nabo bahise basimbukira hejuru. abakobwa bazambaye neza rwose bahaguruka bose bishimira ko uno mukobwa abonye pasi yo kujya mu bakobwa 20 baza kujya muri boot camp. biracyari ibyishimo ahangaha eva abantu bakomeje guhaguruka noneho hafi ikigo cya kabiri cya sare bose barahagaze nta n'umwe ukicaye mu byicaro bye. ntawe ucyicaye harabura babiri. reka twumve abari.
abakobwa babiri nibo dusigaye kumenya kuzuza 20 bagiye kujya ku cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Umukobwa wa 19 muri 20 bagiye kujya muri bootcamp ni nimero 42. umukobwa nimero 42 yitwa Ndahiro Mugabekazi Queen abonye pase imitima iri hejuru mu bakurikiye mu bakobwa. Japeti urabibona ute? ibintu bitangiye kuzabona abashinzwe umutekano ahangaha imbere muri sare kuko intebe zo kuba zijugunya hejuru igisimba tuzi umuzuzi zizimba nanukaza no guhimbaza imana kimukira hano barimo barasirimba ari benshi basimbuka bajugunya intebe ariko nabo barafasha kugira ngo badakomeza guba bateza n'akavuyo gusa barishimye ari benshi hepfo barakoze kuri ko nta muntu umwe ukicaye mu ntebe yo kugeza ubu tuvugana mbere yuko tumenya umuntu ugiye kuba uwanyuma mu bakobwa kujya muri bootcamp. Uwanyuma reka nawe tumwumve uko bagiye kumutangaza. abakobwa bose uko ari 70 banyuze imbere y'aba judges, navuga ngo barashoboye ndetse cyane, ariko muri abo 20 nibo bagomba kwerekeza ku cyiciro gikurikira cya Miss Rwanda 2022. umukobwa wa 20 mu bagiye kwerekeza muri bootcamp ni nimero 'Miss Rwanda 2022 ntabwo byari kugenda uko birimo kugenda hatabayeho ibitangazamakuru bitandukanye birimo kubana natwe muri uru rugendo. Munyemeye nshimire kigalihits.com, Isimbi TV. Japeti mu gihe bari gushimira ibitangazamakuru, umwuka umeze ute? Habura amasegonda make nk'umukobwa wa nyuma atangazwa. Inyarwanda bose rero barakora iyo bwari kugira ngo ibyo yasanze bikora muri amasegonda make asigaye abafite amapampeti n'abakobwa batarahamagarwa bayashyize hejuru barazengurutsa muri sare nibo barahamagara navuga ngo uvabe usanga hano kugira ngo baze bakore agafundi batangiye bakine. ibintu rero byatangiye guteza bavuga ko ari ubukene buri kugera hejuru kuko abantu bose barahagaze bamwe bari imbere bamwe barafotora Reka tumwumve. umukobwa wa 20 werekeje mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. ni nimero 68. umukobwa wa 20 igomba kwerekeza muri bootcamp 68 yitwa Uwimana Jeannette. Uwimana Jeannette nimero 28. Japeti umwanya n'uwawe noneho tubwire umwuka uri aho ngaho nyuma ko abakobwa 20 batangaza. uwitwa Rujugiro, uwitwa babafana bose ba Rayon Sport bahagurutse bahagaze. Uwimana Jeannette ni umukobwa wagaragaye mu ntara y'Amajyepfo, umukobwa ufite ubumuga bwo kutuma ndetse no kutabasha kuvuga, akaba ariyo mukobwa ubonye pase na 68 aratambuka neza cyane, abantu bose bahagaze, bose bahagaze bakoma amashyi cyane. ikanzu nziza cyane y'ubururu ishashagirana. Uwimana Jeannette hagera y'Amajyepfo niyo mukobwa 20 n'imikanzu akora amateka abaye ndetse na asubiza bwa mbere. umukobwa ufite ubwoba bwo gutuma ndetse no kutabona agiye guhagarara no kutavuga bagiye kujya muri bootcamp. Hano ibintu bimaze gufatirira twashyize cyane epa. ni umukobwa 20 wiyongereyeho
bamwe batangiye gukoma amashyi ari menshi kwirengagiza aho baje gushyita ariko bitewe n'uko bose bagaragaza umwanya w'icyerekezo w'ukuntu umukobwa. Japhet, zunguza gato mikoro yawe nk'iminota nk'ibiri twumva umwuka ku bandi icyo bavuga kuri aba bakobwa babashije gukomeza mu by'ukuri. Japhet, turatwumva neza? ndabumva. Nizunguza mikoro yawe gato twumva abantu bari aho uko bakiriye aba bakobwa 20 bakomeje. Yego kugira ngo sinzi niba mwanyemerera nkavugisha umumama umwe ufite umukobwa wakomeje. Yego, umwanya ni uwawe rwose. Yego ngira ngo amasegonda make. Japhet, umwanya ni uwawe, ganira n'abashoboka bose rwose, ufite umwanya uhagije. Japhet, turatwumva? Numva Japhet mu gihe akiri kugerageza kuvugana n'abantu gato mutako turi kumwe hano twakurikiranye iri rushanwa, umukinnyi wa filime ugaragara mu video atandukanye. Ubonye iri rushanwa wowe ubwawe mu gutoranya aba 20 wabikurikiye byose uko byakabaye? ngira ngo nk'uko twabibonye cyangwa twabyumvishe nabwo byose hari igihe uba utegereje kumva umutima uraguri, ariko icyo navuga ni ukuvuga ngo abakomeje amahirwe masa bazakomeze bahatane kandi